قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا خالقنا ومولانا من الشاكرين والشاكرين بالقلب سليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس صدق الله العظيم إلهنا يا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين أتيجن اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين يا رب Min kerede şundan mevlüt gelip yiyorlar. Bağrımızda atalarımız, analarımız, atalarımız. Bağrımızda günahını yıkıyorlar. Bağrımızda bizim özümüzü bile ağırlarını getir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala Muhammed. Fatiha. İsa Hacı, Moğollar alga bakıp çıksa biz, yaşlar bir azını arka bakıp biz. Abi şu, siz şu yaklarda otururuz, hafizler şunu otursun, alalım. Hafizler bir yakada mı? Siz Mağlut okuyorlar bir yakada. Allah. İsa Hacı, alga bakıp çıksa şu aldığı bir yakada Nurettin var, Kamil Hacı var, Moğol var. Mağlut okuyor şu alga bakıp geliyor, zağadan mı yok Mağlut okuyor? İsa Hacı. Şu algı bakıp geliyoruz mu oğlum?
Sıra üstüne şu yerine bakıp gelsen sadakaya koşulma suyalar bulmayana yazmalı. Şu kanzdan rıyına bakıp toxtayalım ki. Mevlüt'te sadakaya koşulma suyalar bulsa. Unutmuyor. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد خبي بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معلن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلم محمد سيد طارت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البال آخرته محمد طاهر وستر التهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم يضم محمد ضابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله يا خيرا كل الأنبياء نجينا من هاوية يا ذكي المنصب يا رسول الله يا خيرا كل الأنبياء نجينا من هاوية يا ذكي المنصب خير من وتيسر المشفع في الورى من به حلت عرى كل
المذنب ما له من مشبه فاز أمة به من يمت في حبه نال كل المطلب أنا مفتون به طامع في قربه ربي عجل به على يصرف أشرابي كم شفى من أسقم كم جلى من أظلم كم له من أنعم للفطين والغابي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هاوية يا زكي المنصب كم له من مكرمات كم عطايا وفيرا كم راوت عنه الصفات كل علم الواجب نعم ذاك المصطفى ذو المروة والوفاء فضل أحمد ما خفى شقاها والمغرب كم به من مولع غالب بالأدمع عقله لما دعي في محبة الصبح يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هاوية يا زكي المنصب وعلى علم الهدى أحمد مفت العيدة جد بتسليم المدى للنبي اليسرب فعليه صل ما سوصف الحبة أو بدا بدر السماء في بهيم العقاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بشهر ربيع القادم بدا نوره الأعلى فيا حبذا بدر بذاك الحمى يجلى أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستجلى ولما رآه البدر حار لحسنه وشاهد منه بهجة تسلب العقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأطفئ نور الشمس من نور وجهه ولله ما أبهى ولله ما أهلى أيا مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جاري الحوى الفضل وسعد مقيما بافتخار لمولد له خبر عن حسنه أبدا يتلى عليه صلاة الله محبة الصبا وما صلح من دين إلى المعنى الله الله ربنا الله الله حسبنا الله الله ربنا الله الله حسبنا خلقت في أصلاب أرباب سداد كذا الشمس في أبراجها تتنقل وسرت سريا في بطون تشرفت بحمل عليه في الأمور المعول هانئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر بالجمال المسرمل ولله وقت جئت في وطالع سعيد على أهل الوجود ومقبل الله الله ربنا الله الله حسبنا الله الله ربنا الله الله حسبنا عليه صلاة الله ثم سلامه بتعداد ما قدر من الصحب ينزل ختام جميع الأنبياء محمد ويوم قيام الناس يبعث أول فارج يا رسول الله منك برحمة لعبد الأسير في الذنوب ويقبل وصلى إله كل يوم وليلة على رحمة المختار مولى الله الله حسبنا الله الله ربنا الله الله حسبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله 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 سبحان
Subhanallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Elhamdülillah Allah, her maktallarını yesin, kudretine oylasa, boğumun olmayesi, kudretine kararma, gözleri yarıklığı, sabah maktallar etme, tilleni tarıklığı, acayip gönlünü, senet kesin göregen, bir olmuş toprakta, bin türlü tilveligen, bin türlü tiller bulan, maktavun etse kişi, ni'mallarına göre, tergâlub olmaz için, Muhammed Peygamberdir, ni'mallarından biri, onu şükrüzün etmek, kimliyetir hüneri, seni birliğin bilir, olarda bulup ümmet, bizi aziz kullama, bergensin ulu devlet, ya Rabbi bizge bulay, ulu devlet bergensin, bulay ulu ni'mata, bizi layık görgensin, umut ettiğin bizge, hakkın erkin rahmatın, almasa bu ay bizden, kaydarıp bergen zatın, ahiret seferinde, yollaş et bizge onu, ayırma onu bizden, imkanlıklı zamanda, gözden gayet bulsa da, dilekimiz yürekte, Muhammed Resul'a inanır görmesek de, geldi tasdır etkesin, dünyada görmüyordun, cennette nasip etsin, görmedin ürlü yüzün, kim suysa o Resul'la, kıyamet gün şefaat, salavat satsın bugün, atın eşitken saat, Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan, ala habibike hayril halki kullihim, Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan, ala habibike hayril halki kullihim, Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan, ala habibike hayril halki kullihim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ayağı din kardeşlerim, hürmet edin kardeşlerim, in başta barınızda kutlamağa süyeman. Bu seyli geçe bulan, bu geçe olay geçedir. Ozunu içinna, Allah'ın Habibi, bizim biyimiz, alamni biyi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tuğmak bulan, dünyalarını yarık etken, halka rahmi bulgan, halkını kafirlikni karanlığından, İslam dininin nuruna çıkmaga sebep bolgan, ozu Allahu Teala'nı bizge tanıtgan, ozu cennet cehennem barını bildirgan, bizim biyimiz, yüreğimizin yibançı, gözümüzün nuru, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni tuğgan geçesi bulan, tuğgan günleri bulan sizin barınızda kutlamağa süyemen kardeşler. Kardeşler Allah'a min maktalları olsun, elhamdülillah. Bugün ben bek şartman, bek suyunaman, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni suyak Allah'ını betlerin görmeklik bulan bek şartman kardeşler. Gertlerine bugün şu majliske cihilgenmiz, bari bizde ergişe de katın işle yaşta, bari bizde şu majliske gelgenmiz kardeşler. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suymaklık bulan. Peygamberin suymaklık bizim şunla ciygen kardeşlerim. Allahu Teala şunla bizim ciygen daimik. Sıylı cennetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konşuluğuna bari bizde ciysin ya Allah kardeşler. Yurtta kop adam yaşay kardeşler. Göresen
Burasız kardeşler. Halim Begaoğlu yurtta 6000 adam yaşayın Musa. Kop azisi bugün şu masjidga jiyilgan kardeşler. Şu halkın arasından Allahu Teala sizinle, bizinle tanlap, ayırıp, ozunu Habibin dosun, bizim beyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni suymaklıkni, şu tuğban geçirlige suyunmaklıkni bizim yüreklerimizge salip, şunla jiyilgan bizim kardeşler, Allahu Teala şu ozunu uyuna jiydi ayağılıyım kardeşler. Yesimizge min maktavları olsun ya Allah. Allahu Teala bizim şu peygamberini suymak bulan, şurayı majlisege gelegen lene arasına koşmaklık bulan, şunu bulan bizim silagan sayılı yetsimiz Allah'a min maktavları olsun kardeş. Bizge kardeşler bugün arı asıl konak gelgen. Konak bizim meclitimizge konak olsa da o bizge konak değil, bizim cemaat ahlubuz, bizim cemaatimizde Halim Begaoğlu'da yaşay, ullu ilmunu dengizi, Buynaski şehrini imamı, bizim Halim Begaoğlu giyev, İslamacı hürmetli gelgen bugün bizge konaklay. Buli ullu alim gelgen zamanla kardeşler, şu alimni ilmusundan faydalanmaga tarık. Ne fayda yemişterek bulgandan uzatılınıp, yemişini alıp aşamasa yemişterekten fayda bulmay. Onun bir ilmu yemişi bilengi, din yemişi bilengi, ullu terek bizge bu İslamacı, Allah razı bulgur. Bugün bizim majlisimizge gelgenliğine inşallah oğar söz verebiz, onun nasihatından faydalanmaga, avvalmaga. İslamacı. Euzu billahi es-semî'il alîm mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Ve afdalus salatu ve temmut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Ablacı bizge yemiş belegen terek ilmini teregi yemiş belegen ne vakti ablacı uzunsa dengiz. Dengizimse de bizge bere daha söz ablacım daracan orgulusun ilmin artsın ya Allah. Ayalı kardeşlerim getirenle ablacı ekkenler ginik. Kop ulu nasipli talaylı adam var bugün ekkemiz kardeş. Elhamdülillah. Talaylılığımız nasip olmaklığımız nizatla Çinlidir. Bizim dünyaya Allah-u Teala çıkarma süygen zamanına, bizim dünyaya çıkaragan zamanı bizni Allah-u Teala artka tebergen. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni ümmetinden bolmak için bizim dünyaya gelegen zamanı bizni Allah-u Teala onun vaktisine koymaklığı ullu nimet dugun mu kardeşler bizge? Biz bunlar dedik İsa Peygamberini, Musa Peygamberini, İsa Peygamber, Nuh Peygamber, Adam Peygamber aleyhimussalatu vesselam onların vaktilerine çevirip almada bunlar dedik. Ama o peygamberler barisi de kardeşler. Bari de o peygamberler dünyadan gitken haşık kuyda Muhammed Peygamber'in ümmetinden bolamız dedik de baytı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ornumuzda bulmakla umut etti ötürüp şu an haşıklı kuyda gitkenine baytı. Bari de peygamberler. Ulu nasip bolgan bizge kardeşlerim. Ulu nasip bizge olacak ahirette inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yileyi bolgan da baytı. Cebrail malayik gidik gelgen üstüne aleyhisselamla ikken ma yubkike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niza ilata seni ey Muhammed nege yileyi seninle bayken Peygamberimiz ikken sallallahu aleyhi ve sellem ya ümmetime ne bularken ahiretimde ahirette kıyamet günü ümmetime ne bularken şolar kutularımken ne bularken ne baytip şu kaygım var şu kal yileyi ne baytı diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah-u Teala Cebrail'in çakırıp ozun yanına Kur'an ayet düşürdü de belki Allah-u Teala Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'e o ayetin manası وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى gelecek de sana Muhammed Allah'ın verecek sana nizat ne verecek? Şefaat. Tafsirinde de şefaat ne verecek Allah sana değil. Ümmetine şefaat etmek ne verecek? Fatarza sen razı kalacaksın ya Muhammed de bayta Allah-u Teala. O zamanla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti de bu ayet düşken zamanla Allah akçun men toktamasman razı olmasman bari de ümmetim cennete girmeyi türüp de baytti. İmam el-Munziri Tarhib degen kitabında ayta kıyamet gün boğan zamanla da bayta.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat ete turacaktı bayta. Peygamberimiz toplanan zamanla Allahu Teala soracaktı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ha ne çıktı dağı? Razı oldun mu? Hali emde Allah'tan bana soramayı turup, menne Allah razı oldum diye baytmayı turup, men şefaat ete toktamasmanını baytı. Allah soracak diyeyim bana. Razı mısın halide? Ola men razı manını baytken çakı, men razı manına cevap vergen çakı şefaat edip duracak manını baytı. Kardeşlerim, ulu nasip olgan. Ulu nasip olacak bizge inşallah kıyamet gün. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'la yolukkan zamanlar. Onu onunla yolukmakka biz haşık olma talapız kardeşler. Ne getirse o kadar bir adı yolup olmayı durur. Olmak suyunç. Olmak kaygı tugul, musibet tugul. Olmak bulan biz Allah kadar yolukabız, Peygamber kadar yolukabız sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zattık Allah kardeşlerim, uyanmayan kuyda yolukmaya hasretli falan. Yolukan zamanlar Allah'da, Peygamber'de razı olacağım amallarını ete turup Allah'ın razılığına yetişer yemek, yaşa ot gelip şu dünyada şu kepte ot gelme gerek. Ama yolukmakka haşık olmaya gerek kardeşler. Bilal ashabane haberini eşitkensiz. Abdullah sizge kop haberlagan, can bazarında töşegine yatıp duragan Bilal'ga katını görgen zamanla ölme turaganın katını gıtçırdı da bayta va kurba. Bizce gelip kala turagan musibet, bizce gelip kala turagan balah deyip tuttu dey başın katını Bilal ashabanı. Bilal ashaba etti dey. Va tarbah. Va tarbah. Menneki suyunç. Gadan alqal ahibba Muhammeden ve sahbah. Men tanala, meni dostlarıma yolugacakman. Muhammed'ka ashabalıga yolugacakman. Menneki suyunçke de bayte bulgan Bilal ashaba. Bilal öyle turan zamanla paşmam olap. Atınımdan, yaşımdan, ocağımdan, tuhumundan, tayfamdan, ullu kalalarım, ullu minalarım, barda, bal, mata, uyler, işler, baylığım. Bazen o hayat turamanlar adamlar ölmege süymeyini çakır olamışsa da şöyle ölmege süymeyi turup yüreğinde Peygamber'e haşıklığı da yok uyda ölse Peygamber'e haşıksız yürek bulan yoluksan ne çıkaracaksan betine. Şu sayılı kardeşlerim, dünya bitik kalagan zaten. Dünyanı yaşav etmeye gerek. Allah bizimle yaşav etsin hep çıkardı. Ama yaşav etegen Allah'ın içinde namazın koyma yaramay. Orazasın koyma yaramay. Hayye ala salah debaytip halime yalın içine namaz çakıragan tavuş eşitilmeygen bütçahı yok debaytmaka yaray. Ey müminler, namaza geliyiz degen tavuşunu eşittin mi? Resulullah'ını suya mısın sen? Gelti suya mısın? Yalgan tugul mu senin sözün? Tugulmuşsa Resul hayye ala salah deyip namaz çakıragan yerge varıp namazını kıl kardeşim. Şöyle kılsak ne olacak? Abdullah İbni Masud aytkan şu 5'te cemaatla kılagan namazları giz Peygamberimizin yoludur da baykan. Tuz yoldur Peygamberimizin yoludur baykan. Ve in taraktum sünnete nebiyyikum la dalaltum. Peygamberimizin yolunu siz taşlasanız, 5'te namazın cemaatla kılmayın olsanız, siz Peygamberin sünnetini taşlayanlardan olacaksınız. Peygamberin sünnetini taşlasanız la dalaltum, siz adaşacaksınız da baykan. Araz kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın suyagan yüreği kardeşlerim. Kast etmeye tarıp, şu mavletke gelgenine yemek. Peygamberin suyagan adamlar bilavdan geçip, dost kardeşi olan hatır can olganlar bağımsa geçip Allah için. Rahmetip, geçmaklı tilab bir bilavdan yürekten açuğunu, şeytandan gelgen paylarını yüreklerden taydırmak, şudur Peygamberin yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın suygan adamlar, şunu etip de başarma atarak. Peygamber bize ulu misal görsetken kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Makkan'ı alıp Makka'ya girgen zamanla, Makka şehrini Müslümanlar koluna alıp girgen zamanla, Ka'banın beyine eretirgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Makka'daki bağırda Kureyşler, kafir Kureyşler, Tuhum tayfası, ozu tuğgan Makka'da, Makka'nın ahluları, Peygamber'in ashabalarını öldürgen, kardeşlerini öldürgen, Hamza'nı öldürgen, bu gözlerin çıkargan, kulakların yesken, burnun yesken, kursakların yargan, şu dost, kardeş, Tuhum tayfa, davetken, halini bunlarda toktagan Ka'banın deyinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eretirdi de Ka'banın kanzilerine göterilip dost kardeşine cihilgen ne? Peygamber aleyhissalatu vesselam bulaga bağıma etti değil.
Hani Peygamber'in ihtiyarı. Bari bilip oturup koşuda ihtiyarı var. Peygamber aytti dey bulaga. Ne oylaşasınız siz de baytti dey. Men sizge ne yeter de baytti oylaşasınız siz de baytti dey. Tukum tayfası dost kardeşine. Dost kardeşi tukum tayfası aytti dey. Ahun karimun ve ibnu ahin karimin hayra. Valla sen Peygamber'in tanıydı ki yaş zamanına başlayıp tanıydı barısı da. Yaş zamanına Peygamber'in hep çıkınca bari da suyedi onu. Peygamber'e olar Makkalı ahulara aytti dey. Ahun karimun sen bizim sihirli kardeşimizde dursan, sihirlilerden tuğgar ulanla dursan, sen bizge yakşib olur de baytti, umut etebiz de baytti. Sen bizden geçer, yakşib olur de umut etebiz de baytti. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytti dey, olaga cevap veretirip, İzhabu fa entumut tulaqan. Barigizde boşsuz, erkin ettim, geçin barigizden de baytti. Qarayız kardeşler, Davutken, Oltirgen, Qazavatlaga çıqqan, başka tukum tayfalarını, Araplarını kozgab, 10 milyar askerciyi Peygamber'e Davutken halkka neçik cevap verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barigizlerini Allah için geçtim demeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den artık giyin, görgen adam var mı tukum tayfasından? Peygamber görgenine giymek sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah gibi kıyılıklı görgen adam tukum tayfasından daha kişi yoktur. Çoğunçakı kıyılıklar görgen tukum tayfasından Resulullah'ın hiç yol tutkan geçken. Şu sayılı kardeşlerim, dost kardeşime yaraşmaklı yolun geçesi bu geçe. Sen bu geçe Resulullah'ını suyamsan, mavletten çıkan zamanla yetişip olmayımsan, telefon söyleyip Allah için benden geç deyip söyleme gereksin. Sen boğamsan günümüz varıp geç deyip de tilama gerek kardeşlerim. Ona şu bizim Resulullah'ın yolu suyu, Allah'ın yolu kardeşler. Allah tavfik versin ya Allah. Geçmeye gerek kardeşler. Dinin tutmaya gerek, dinin sürmeye gerek. Allah-u Teala razı olan amallarını, hasiyatlarını doldurup razı olmayan hasiyatlardan tayma atarı kardeşler. Geçmeyi tutmaya gerek, rahmetmeyi tutmaya gerek. Ozu kişilere, ozu oktemamaya, ozun tömeni tutmak her bir asılgılık. Ozunu Allah-u Teala bizge Peygamber vergen ne için? Bu'ithu li utammima makarimal ahlak. Meni Allah vergen sizge de bayken. Barda asılgılıklarını tamam etmek için. O seninki asılgılıklar kardeşlerim Peygamber'de bolgan tamam kaydalar. Tamam negen sözün maknası nedir? Bir adam mesela için karasan rahmul adam, halim adam, yumuşak adam. Ama açulanır koysan Allah saklasın. Ha? O hasiyet onlar kamil kaydada bulmagan. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmusu geçmaklığı barda hasiyetler bulgan tamam kaydada. Ne çakık adam o kadar yaman olsun, zarar etsin, bir zamanlarda Resulullah şu arı asılgılık hasiyetinden ne değillik gelip asıl şu hasiyetin çizip tayı başka hasiyete koşmayı bulgan. Ne getirirse barda kılıklar Peygamber'de kamil kaydada bulgan kardeşlerden eskere kitaplar. Şöyle bizge de şöyle bulmaya kastetme tanım. İnşallah Peygamberimizin de suyuşak kardeşlerim. Suygallaga ulu suyunç. Suygallaga ne suyunç? Man ahabbani kana ma'i fil cennet. Beni suygallar, beni lan biçe bulur cennette de belki. Şundan ulu suyunç var mı kardeşim? Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan biçe biz cennette yolukmasak, onu görmesek. O nizatka isatlana kardeşlerim. O da bir talaysızlık. Sen cennette misin? Dursan cennette. O telektenine, bu telektenine suygazlarına aşama ihtiyarın var mı? Var. Ama artı aldı bitmeyen cennetlerde Peygamberini görmeyenlerden mısın sen? Resulullah'ın görmeyen, onun macislerine varıp bulmayanlardan mısın sen? Cennet nimetlerinden nimet tapacak mısın? Artı aldı bitmeyen o cennetten. Şöyle kardeşlerim, bir kere Peygamber aleyhissalatu vesselam o zaman kulluk etken anas ashabalıkta var, başka ashabalığa kadar ayıkken Peygamber olarak sonra ayıkken menden ne suyamsanızda tilal izlemek. Yaxşılık etme suyup ne muradın varsa tilal menden ne ayıkken. Bu adam oylaşkenleri ne tileyim Peygamber'den? Mal tileyim, bayrak tileyim, akça tileyim, ne tileyim? Bir tık kalan zatlar için. Peygamber'den tilagan bu ayetkan as'aluka murafaqataka fil cennet. Ya Resulallah daha tilegenim yok. Seninle bir çe bulmakla tileyim cennette demek. Seninle bir çe bulmakla tileyim demek. Peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem fa'a'inni ala nefsike bi kasreti sucud. Şöyle bulma zamanında kop sünnet namazlar kılatur, teheccüd namazlar kılatur. Sen şu ben seni alar yemek bana kömekçi sen ne oldu belki?
Men senin alıp olmayman ne etmegen. Alarman ne gen sen ne kömekçi olmagan. Namazlar topkundayım. Hani başka hadiske karayız. Peygamber aleyhissalatu vesselam cuma günü nasihat etip duran zamanla Abdullah gibi cuma